Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini gilonggi khubor bamta kasni. Menta kasni jongka khat sautrik rimpang arajar arpo sau kinong yalam jongka RDA kelahir syamau kerwan. Ban pensyai pet ba ya kadau ke jengit telino jongki arteli kiseng san perthai. Jong kabri neutrem kabalatip kum keseng UDP bat ke HSPDP. Kabakilawan no hakawai kalama kablatip kumka Regional Democratic Alliance RDA. Ban penyang ya ukertong balaya monlang ki arseng da usamla Robert June Kharjarin ban yakun yak election MP Lok Sabha. Hagani kesngi la penyat ya kejingyalang da uba Renington L. Thongkar MLA Kamau Kerwan balayo jingkren na uba Medba Lingdo Chairman State Planning Board badairu u President Rangba jongka parti UDP na ukermen Shilla MLA Klirian ubdairu u Minister jongka Sorkar Jilla ba KP Pangyang President Rangba jongka parti HSPDP kejingkren na uba Robert June Kharjarin kum ukertong yamon lang jongka RDA haringkat kejingyadan lang uba Pius Marwin MLA MDC Karanikor Constituency ba Jamino Mautho ba Olan Singsun MLA Kamau Sunram Constituency kiwei de kiriu Rangba jongka RDA kata na ka parti UDP bar ka HSPDP kipat ba kibalawan sngap ya kini kejingkren ban pensyai ya kathong bat ikimat ki badan kam jongka RDA. Hai kejuk kapor kelapan ru kejingkershan na kipat ba na kabenta kini ke election MP ban ai kejingkershan bapura ya ukertong yamon lang kata ya uba Robert June Kharjarin. Hatu kata kamla biang begin syariah. Na kata wabu hapi ya kini kecing perhat bepin perhat pa kini kesengi syai ke bepin dia balik ban tap ke vote ke jongpi. Nang dapat ane election kini ban penting kena. Banginyo yang tak kian dari ki bapaka kum KLP. Ni sayong ladangan keren yang kini pin sayo sngobian ya kesur jonga kum nong dalam sengbalang sa sisin. Ni sayong bahakar i sensyar pajba ubabun paj u sensyar. Ladangan kejela makhliam ta dampun paj ki kun nyo trap bagi acik. Kemud dang tikna ladom dei superstar acik ru ladai phasi ladom dei phasi ladai wacik. Andala sa tampat ikiwei kuman Tripura kanjia yu ta hatung idang yo ya ta galak hatung iset jeli ya ta ngalak li wei wempi na bihar apor bangai kendu apor bawan selong ukli nga balai pia dawa ya KLP hatung kan ni kamde gijing persyak parano dia ngalong yo bapisau kumno la dawa semis ulong chip minister bihar wong kata tikam la along tengong kumjuk Long hukum ju pi habihar don kat no kurur te kata ke bong bong le tam do we pi te kamarai ni khat saulak te radawan tang sanlak utawen arsi mo nang sop sanlak ni lakut habakut wang ba ka jing tawa ka jong pi ka di ka basong nong rim tinggal ong yu habak ka syong nong rim boleh pi mai wang bom don MP te mai bakadan nam ta jong ni ka syukur do hanta kata ka jing keren jong ni ni don kam ni kita ki anya dari ni don kam pen khai susu e ka sik shedul Kumu legal advisor kepada sangsin masuk tu biang-biang. Ya kijing kijing jenjar. Kibakum ki diskonsil, ki atongko. Lasnai ki an ki hima ki babiang. Syawa daw kendian. Lasnai ki an kur ban penek pensa ya ki riti di sto dia ki kur. Syawa daw. Lasnai ta ki an ki bajanai. Syawa daw. Ngakan mau ban penurung yang atu kalan ak. Hak pok kajing alam rembak jumpa Tito Starwell Khan. Mohon ngahapan ai kublai. You chairman jumpa law commission ban you deputy chief ban you deputy chief minister tu kopor babat yang DCA kelerak bagi. Ya burung ke jongking ide pan ai yang dai ban kentai. Wan adang ye per makna hak parti. Katno ka juat. Watang ban penulong itu kian. Kalau dongkam bemangi kum ke jalan. Ladang ngilong serius sisa banyada yang keriti dustur ladang ngilong serius sisa banyada ki dor bar trairi nadu ki dor bar kur ki dor bar shnong ki dor bar right ki dor bar hima ngin pen khlanya si cedul sedon ki breu ki bong tongai kublai ki belakang sekmat kala irap mud ban kren ngan pen lekot no ya kecing kren mari ki dong don harin tenrengan ngan pen mau ya ke ba ka RA meeting kala lesong bunsin bat bunsin Suamingin sim ya garai ban penyeng yau
kertong yamon lang. Kinran sibu nag HSPDP kibala persngau yang menin ke MA election ngia perta housing ki haga bom tengi kumni ngi dia pertalang tengi dan don gejing sngau kumni kumtai ngapen syai kumni nagam tai jongki lang kajingnya sngau klain ka thamnyang jongi ki parti rilum nanong biang ka jisung klain jongi ki asli ki parti rilum halage jong ka bor halage jong ka jista halage jong ka jingla ngimpoy syai lakren sakamat ni ketri jong ka juribi balaradai badon ka jinge trelang narangi pat lilang ka wei kelama ka wei ka sembol ngiladai ban job haki arbalai teli MP election haki snem di mansua mo mentang rightly said keren jadi sisa ni perkhat ya kata ni pertama bagi jadi ijai ban riu ni akut tengah gejingnya surut para rilum para parti rilum mentan iba tirot la keren sekhamat ngan haban pan biang ya kata sau pong riu teli kisnem sau pun ritli kisnem jong dia ke state ke jongi ngim ju yok shu ya unong nikmat saka parlimen banyak kren ya ki mat ki jura ka kya ka shon ngai pen riu kilawan kilai job lenter na ki parti nasional ngakli halade balai kini ki mat ya ki kimat yale jongi kum ka ILP kaktin khasi upur usam kiwei kisakut dei hok pilok ban sakut habaya kimat jong ka judgment riu jilong kerpang jongi en penbatai do MP ubawan nagini ki parti national ki bomdon haki ka matrikam nasa ka sai bonong ya kata ki matrikam jong ki parti riu balai babarok ag di political party ngia don hangi lalaran tang ka HSPDP UDP nganja kandon sibon ke ditharai sini bal ka jing batairu haka politics baja uta bani uta ngiwan hangi bal na sokmen hadu kata baluan ang ni po mau keluar ban sedang ya kadeka election campaign na kabanta kadeka MP election nama kadai kayi bakasnon hakabalakha iba robat jun khatar bakalong kayi ke basukmen bakas sedang nalayin lejok Bakajinuan jongi minta kasih. Kamde tangya kaban ras kong yau tau kadiri jongi. Ngidon ka dong rim. Bat ngidon ka daw. Haga bangin ben shet ya kadiri ka lengkor. Hau lu som larang ba. Kaya ka bakila keren cakapan don kiminta ke bangan haban banyak. Kadaw kalong bakai ke bangi ekran hapo ka ardi haplen ka UDP baka HSPDP halin ki babon tali ki meeting gakwa banong angni bagi political meeting barabor ki feel nama ngimlong ki bayasya nrengi kung kinoyalam hagade ka kenti ko mata ngilai syong ngilai athir da bon tali ki meeting kadaw kalong namar ngihab ya suthu mar kalian ka UDP ganaman suthu ya ka HSPDP bagai HSPDP kariban suthu ya ka UDP lada baro artli ki parti ngim suthu
Kaya kejing kia, kaya kejing son jom kawai pat kapati. Nginum poi minta kasih bagi syong lang hakan ke platform om. Daga mensim ke masuk kia. Namal baru-baru ngalong nomi kemar buaya jar baba ki pai ba. Ngaju snap bagaju shaskor ia kajin keren jong ki riu temen ki longpa ki balai suar ke kata ia kajin keren jong ki longme jong ki samla ki baju bo ia kajin kali yang ni kong ki doya lam ki badon ha ki regional party bagata kajin kali kalam balai bagi regional party kia pai nganuman pelut por manuannya hange po yung mukalwat mentakasi la dalam sungtu bakade kebadan dor yang apa manuannya nganuman pelut por kai bat nganuman pelut por kai lekan bakai ali ya ki pai ba bapinuan ye songkai hange po kada ku boleh sia jangu ya kada kejing poi yogi keba ai mensir ya kada kejing ke parti ngilong serius ngila pendam ngila sofu ngila snap ngila keluar banyak kelek iki baladep bagi keluar ya kapan dia cakmat nang ni kumbalong bapaknya yang bawa hak MDC election ru ni revkan hoi kendon kijinge teko Henry bapaknya oh ya pi ada kapo ngin habis song ngin habis kendo lalu rekam aset sisi nya kendo lalu rekam lisensi sisi nya kendo habagi don haka politics nginu peleno iya kata kapol kabau blay umbo yang ini wajib payah kibo yang ini tenrong ya kaya ego pinlen na kabanta kastir bagi saya pilihan kublay sibo ya kan ni fiawan